ngamurahu musi hono fhela vhege vhabebi vho lindela u pfa mvelele dza ndingo dza tsho laho vhana vhavho vha ri na namusi a vhathu divhadzwa. I can tell you because I've just been briefed that results are back. They have arrived yesterday for Enyobeni children. We said in our last interaction with the families, we are going to take those results, the outcome, to families themselves. U sa davhidzana zwavhuḓi vhukati ha vha mita iyi na vha muvhuso zwi khou vhaisa vhukuma vha mita iyi. Vha mita iyi vha ri muvhuso a u khou vha fara zwavhuḓi hune na namusi na thuso zwayo siani ḽa zwa muhumbulo nga murahu ha tshiwo itshi a vhathu i wana. The fact that one says the results are available and the other party says that the results are not available, which means they are playing hide and seek and they are playing with our feelings. That's what really makes those parents or us as parents to stand up for our own children. And we won't sit and say nothing about our children. Something has to be done. We are still traumatized and depressed because as we were promised about psychosocial support, up until this stage, we have not yet been given that, which meant us to call each other and be together so that we can be there for each other. Vhamuhasho zwa mutakalo vunḓuni la Eastern Cape vha ri vha khou ḓumbela u ṋetshedzwa tshifhinganyana u khunyeledza muvhigo. This is a complex process and the team is conducting the exercise with thoroughness and diligence. Once the report is finalized, the outcome will be released appropriately. Vha mita vha ri vha khou ṋetshedza muvhuso swika ḽa vhuṱanu uri vha vha ḓivhadze mvelele dza ndingo idzo dza tsho laho vhafu.